Alhaji Moses Kigongo mu rukiko rwagizereho n'abanyambarara abandize no kubagambira ebigendererwa by'ekibiina kya NRM kandi abahabwire okubine kutwaza nk'abakadaba movement. Buli muntu respecting munne mwogere mazima mukole ebintu bya mazima abantu basobole okubegomba. Ogu ayongire yagira ngo cy'umuresiro mu district ya Mbarara no kugarukanisa ababire besimbire kandi abashabire kuhana ekitinisa nkishemwe NRM party. But it's our duty, we as leaders, to make sure that ensobi zino zebakoze tuzijjawo. Kuyifuna bulungi tuzijjawo. Tetujja kuzijjawo nga situli mu leadership. Nabwanyuma abebembeza bizira ticket ya independent bahirwa mu gisho kumugambira biri kubashasha kandi aba bagambire Kigongo okwa akaruru kataragenzereje. Ekinda kiri ku message ndi kwenda kutuma ngo akaruru kagire mwe sente haza nutukireba nk'ekintu kike konka nkiza kubasa kureta revolution ombwire bwo misho twakine cyo gukora hati abahagizi bitwereze kubagarira mu hopes mutugarikire twahereze kuba nominated atawone nyebuza pate ko yabenefa yo kutereza ikintu abwenzi batarakikozire kari bakatweta kari takabire nominated so nchimanyi sangu mugasho n'umucene bacha abamwe bahanuka inabargayo bakiciriza konkita amwe twayanga bo kuba twahereze kuba nominated abasya twahereza karuru abasetwaza chankwanza. We have been with those members of parliament who are NRM leaning and they are diligent members of the party. Independent, wonkano bashitamano mukokasi. Ba flag bearers ba NRM nabo hine bagambire. So umuramwa gw'abagenzi bitu no kubajyana ngo tuyungeho bareke tukore kumwe tubase kugira inamba mpango na percentage mu karuki tuka NRM aba president Museveni na flag bearers ntumanya ngo no kandi bakahindukire nangwa no byinshi beyongire abo kugirira ebi Museveni abakorire esente zabahire eza PDM mwena muzireba abantu bona bashimirirwa muno. Nabwanyuma Alhaji Moses Kigongo ashabira abanyambarara karuru ka president Museveni kandi no kushagika bakwasire bendera omukaruru kihanga ryona akarije kuterwa 2015 ko kubanza 2026 Muronde abantu abakutte bendera yange kwenyo kulabira abantu abakutte ki bendera kati mwabaga mubasindikire nomugamba tujja kusindikira abatakutte bendera leo ndi abasaba abakutte bendera ye mugamba tujja kusindikira. Ndi Evans Taremwa ahabwa TV West agacenchwire.